ljudi, ja mislim da se vi sećate da sam ja u prošlom klipu vama pokazao moje prve igrice za PSP. Ali sad želim da vam baš lijepo opišem sve moje igrice. Naravno dobio sam novu i sad ću da vam pokažem, ali ću vam kasnije pokazati ovu igricu. Evo, znači, ovo su moje one prve igrice i dalje. A ova posebno će stojati ovdje. Ok. Evo, znači sad ćete se džakati, evo, za nju sam vam objasnila, znači sad ću lijepo da vam objasnim za nju. Znači ta igrica je o medvedu i jelenu sa polomljenim rogom. I vidite u avanture po nivoima, po šumama i po pustinjama i svašta nešto, kako se ja sećam. I, znači, borite se protiv ljudi, imate neke misije da se trkate sa vevericama i možete da osvijete likove kako se ja sećam, tako da to. Onda sljedeća igrica je Call of Duty Roads to Victory. Znači, igrica je fenomenalna. Tu idete sa prijateljima, mislim, onako kao u nivoima, idete sa prijateljima i ubijate, kako ja mislim da su to Rusi, ne znam. A vi ste Amerikanci i ratujete, imate nivoje sa avionima i možete da imate bazuke, znači sve. Sljedeća igrica je PES 2010, znači grafika je tu dobra, igrate u klubovima i državama i znači pa ko svaki PES i znači ne znam kako da vam objasnim jednostavno. Onda Need for Speed Carbon on the City. Znači tu se trkate sa kolima, kupujete ih, možete da ih farbate i svašta nešto. I imate nivoje sa trkama i kao neki najbrži se trkate protiv njih. Onda ima Star Wars Battlefront, ne znam kako ovo da pročitam. Znači tu birate, znači prvo imate sa puškama, kupujete puške, bombe, možete da kupite da se liječite, igrate sa brodovima i možete da igrate sa mačevima. Znači super, i možete da vozite neka vozila. Onda ima Transformers Die Rush, znači to je igrica, znači sa super grafikom, imate nivoje, znači imate više i možete da igrate i Autobote i Decepticone, možete da se pretvori, imate misije kada ste kola i imate misije kada ste robot i imate misije sa njim, znači posljednja misija Autobota i naravno igrica koja mi se mnogo svidjela i koju sam kupio je Lego Harry Potter. Znači igrica mi se mnogo svidjela, probao sam je, isti koji svaki Lego. Naravno na PSP-u je drugačija grafika nego što bi bila na PlayStationu i Xboxu, ali ipak, znači igrica je ekstra, originalna je i znači moram da vam kažem super, evo vidite, ja vam ću je snimati i evo sad ću da vam pokažem, znači igrica je original. Igrica je original. Igrica je original. Igrica je original. Ova igrica je original. Ova igrica je original. I ova igrica je original. Samo da znate. U Gamesu su malo poskupile igrice. I ovaj moj Lego Harry Potter je koštao 1000 i nešto dinara, znači Games je poskupeo, ali vam preporučujem, pošto u Novom Sadu, u kojoj ja idem Games Novom bazaru, kako se zove, kada vi tamo kupite, imate za PSP jako malo igrica koje su ponuđene, tako da vam preporučujem da je bolje naručiti preko interneta. I to je to za ovaj video. Lego Harry